Kopi sanangan, senang hari sabat, aku senang ko sabon kemana titoy, sanan. Uhun na po laporan misiyan ko da beno nga iso pangan katapatan, tay ko sa penggal kebenaran kiti. Amiti na palaporan iti nga sinorita din yang muang ki umur do na pada misa taon. Iti na pasalita kati minimbuon dat maso dat kapangakanan do nga daw kiti. Inapakotua don yang iti na po nga nakpadali po na detilo dat yaw na pahirin na tindalanon da mapangoy delo ila Maryville, Tennessee kahiti. Amin yang napatakan iti kalawso na yaw sumada sa diyan dayo mangkan dit kakoryo do nga daw diri sambil mikir sarita da gyari tang mahasiswa penginjil literatur suway kakomoy dat nanuy nawayaan detilo kasabon diri ka nya kakito ni yang sangulun tondo mangulud-ngulud di barang-barang daw hiriin kereta daw sama kredit bengko hir parking kadai di diskon gitu kadai tangan pramu rajat jualan daw keperiman ini yang sempat aku maki beberes tangulun tulun sebelum makan aku kadaw emang gak nyawa isa makutando diri deh hello kadaw nang palitando ko ngaran pa nga ini yang sangulun ako pelajar ako po kadaw na madat bekerja sambil pay sinikula ko kadaw musim na panas din pa nga berusaha dagayhay mempromosikan nilai-nilai kekeluargaan membantu community kadin yang sukay-sukay ini yang di kantong daw saliwanan na iso buku kesehatan sinamboy na pabuko diri nga mengajar cara adat mengolah tumbuh-tumbuhan bentuk alami kan hiti inti patandot nga minangano yo di buku nando terima ibu ko diri minintang yo dit kulit di buku de ka inti patandot nga kadada kay kasara ka kita ini yang pakadada itando de seliwana ndang bago daw buku dat magonsok ka amuhot na ditando aryan kadat magonsok lawalay kadaw petangan saya kemta diri petangan na ako magitando isa buku renungan bersidat klasik 13 bab oleh Ellen White Step to Christ kahiti ini patadot nga mintaw ni katalo-talo buku diri de kita na pa din yang nga aryan nagayat ng ginaditando kita di buku ka nga pamarasita do nakaruba ka gadit daho masadit amo kontok kadaw sebab aku nakaigit buku check ko sani didit tunay ko di kadaw sani itu sin tunay ko kaditando nya pamarasan yang milo kay mamayar melalui dit kadebit dat manu kono kadaw asaga kono ka kada kabaratan garin yang nya pamarasan tando aku na mengguna dat kadebit yo kadaw sebab inapasaw ko nga amorahyan at memulih ko begal diri kadaw nga pangigit kasay dawit buko pagkakalo pangigit di buko ngalit amo na sa pamaguli di buko hila din yang kay bago saliwanan din yang di pipiro pabuko suwait tinulis di Ellen White kahit ningalit The Desire of Ages The Great Controversy to ikaw buko karinduan segala zaman kemenangan akhir kahit nga sira na kailahin yang natin napatondo di nga hartanak paintangan ako bago nat pipiro buko tanak kahit buko tanganak hiri pamarasi tando nga sanong tamot ita nga buku-buku kadaw kita na pa din yang itando nga susah na yung mamili hambo buku di tanuan daw hiti nga pamarasi tando de kaila ko kadaw hiti anon nga ikuti buku kaditando po to na ditando ang ranaw dat ina pangaranaw nga isindi kadaw nangguna yaw di dat kadebit daw untuk dat menderma untuk buku-buku diri kaya jadi setelah selesai na transaksi pembayaran ngay diri hot ni yang ditando de mileti dat berdoa sama-sama kadaw kaditando aryan akon had sumbayang kadaw pasambayang ni yang tama dahait pada orang kerjaan da syurga kadaw musikaw sebab nanuanui hai masa sangat daw dite masih pada poin pasti kesempatan untuk kerubah di sini kadaw inahitim pun sempurna kapio kadaw ampunay na yahay
atas dosa kekurangan dahai. Posiko sebab isindi keluarga pada uliti nga dalam keadaan aman mentadi kay sanay nunuhin na kadadi kadaw. Jadi semembayang aku kumadia anuay niyo kedamaian, penghiburan itu nunopo it berlaku hilait kepastian ditila. Hupay no dat terus memegapos ditila dengan kasih kehadiranmu. Sekira dat isindi na paditing harap permintaan doa, kita amu dat aboros daw hilai ginaw daw, hupay na yaw gonopo na iri kadaw. Hupay na yaw perbawa na dat pengharapan ketumbayaan kumadia melalui Yesus Kristus. Amin kadi niyang semenambayang. Amin parupa di sini di serat na kasambayang tilonga berserih na kapyo ka gulinaw it terpadaw. Mulai di dat papakong si sindi nunuh kapi pergumulan daw, nunuh kapi timbabaan daw antakan diri. Uray na di sini dat ina pakeluarga daw padaw tiringa it nakatimbaba dat masa dit pasulit kapyo, pagon kapyo kahiti. Hinamboy ng penting nga mengalami dat penyakit kapatayon kadaw. Isindi nang giti nga maso podat magihum nunuh perati kapasyon it lebih mendalam ingin dia udah siloh kapayo kakamay di kirahingan kahit selepas diri di nakakanin yang nakapuas na din yang itrasa dat lawson badani daw it physical daw sambil sama-sama dit mahasiswa di suway berdoa nagin yang supaya dat isindi na pati nga kadapat lagi kadaw dat memuaskan rasa lapar rohani daw melalui kebenaran it nerbando mantadi buku-buku binali daw diri ka. Kirin lepram senta ko dubeno harahit pesan hiti sebagian mantadi persembahan sabat 13 dapati hiti nga insan pakawago menguhup di tangkanak pengungsi agar tila nepati nga kano dat pendidikan Advent hiti. Persembahan itu naginga membantu atau ika menguhup di BC Amerika Utara untuk dat papa udong permuhait walai dat staf misionaris hilait sikulan Advent Palau hilait Palau Samudra Pasifik untuk menyelesaikan dat fase kedua gedung olahraga multifungsi kai agumagi gumuk fungsi hilait sikulan India Holbrook dari negara bagian Arizona hiti ES serta mengukab negi gereja Masihi Advent hari ke-7 yang pusat community hilait kota terpencil Igloo Lake hilait utara Kanada hiti. Apon sikau mentadi persembahan ke-13 kayu it berlimpah untuk menguhup menyebarkan Injil hilait divisi Amerika Utara ka. Irina laparan misenta kada peno ponsiko sebab setia kayo menakin nangaw.